kumsang ni somni pakhat hi khovela company lian zwal tan chuan kumpui mo takani achan chu kan sha theu angin kumsang ni somni chunga shipui leng wangin khovel economy adang lamna sa ema company tam tak an tlak chiat laien company then khat eroin malam an panzel thungani kan soitur company te hlutna zat hi engtik lai po a chereng asang emo niamin ani awangin figure te hi digreng theilawani ti kan shidon nia kumsang ni somni pakhata khovela company hluzwal somte kan clear hauma in channel la subscribe lauten khonga yen mino subscribe be ula notification bell kametin achung ber ola khan imet le donia somna TSMC ming hi shatlar ani lemlo ma se smartphone emo laptop inayani chwan an product zinga mi engemo ber equal mai theni TSMC lampum chu Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ani a heng corporations Apple, Intel, AMD le Texas Instruments titan semiconductor an siam chuak thinani phones le tablets leitu consumer an pungzela TSMC share price po asang zelani kumsang ni somni topa khan an hlutna hi $billion zanga somruk panga zitani a kumsang khan zakwa somriat pasari khan Taiwana Morris Chang'an bulatana khovela semiconductor chau siam le alian berani Mark Liu hi TSMC executive chairman ni mekani a company a hian executive chairman le CEO an shangti laushebe shimshimila company din chuak tu Morris Chang in thiar filim nu June sangni swampariat changkhan hedin mun hi achelani Mark Liu hian TSMC stock ingza chiange ama pualina nei asia chian theilawa masia anrin dan chuan $1 billion khat chuang nitura angai Taiwan piang ni ma se Mark Liu hian azir na chun zomzel turin United States lamapana University of California Berkeley a electrical engineer and computer science a PhD ala a azir thiamna amang tangkai hle ti asha theya kumtin cheng tluk le ding on tam tak alalu theni pakwana Alibaba hi sumdon na shang inzom khom lian tak pakhatni a he Chinese sumdong company hi e-commerce business to business sales le retail manga sumdong ani tuna hian Alibaba hlutzong hi $1 billion zaruk somni pariatani a khovela company hluzwala pakwana anni mekani kumsang khan zakwa somkwa pakwa khan hangzawa apartment pakhata Jake ma chwan mi som pasari achian tele zirlai tinen adina he Chinese company hi khovela corporations huap zawle hluber pola apar chhuakta ani tuna hian Alibaba hi khovel puma akhing puite Google Amazon PayPal le eBay tinen anin elmeka kongtam taka anche thaber shi ani Alibaba din chuak tu le CEO hi pangai nat tak mai Jack Ma ani a hausak na hi $1 billion sumnga point pakwa vel bora chutani a tambiao to ma se kumsang ni somni a asang ber lai a yen $1 billion som pakhat zetin atlatniam zoka hei hi achan chu China yen corporations liante inluling lutuk tur viennan ma alak wangani China hian Alibaba hi poisa an choi tira sumle pailama puitu ber and group te IPO ati khotai sak bokani Jack Ma tan chuan poihle ma se kumsang ni somni chung khan $1 billion pali point pathum vel boren hausak bil thawani pariatna Tesla hian kumsang ni somni khan an kum thaberan manga kum topa ahlut zong an chu chwa chu $1 billion zaruk somruk pariatani hei hian Marx hi multi-billionaires ani tira hausak na hi $1 billion za somriat pathum velani a thokhat lai phei ka chuan Amazon nei tupa Jeff Bezos ele billion khovela bahausa ber din mun a hau man zwaya atira kan soi angkhan figure te hi a in thla kwal ringa tuna chuan Jeff Bezos bukin khovela hausa ber ni na din mun alwa le to ani Max khian kumkalta atang khan $1 billion za somnga vela laluta hei hi achan chu kan khovelin renewable energy lamkong azo wangani a Max hian Tesla kaltlangin electric cars ali solar city kaltlangin solar panels lama investment lian tham tak anaya heiba ka hian sumdon na dang SpaceX The Boring Company le Neuralink te ala nei telbok he company hluzwal li sa hian Tesla hi mithar tak ni masila ala omreng arin omani pasari na Tencent po hi khovela sumdon na chichang inzom khom na lian ber polani a search engines e-commerce retail video games real estate software virtual reality ride sharing
banking le financial services baka thildang tam taka anin nam noi meka alut na hi dollar billion zaruk somriat pathumani Tencent hi ma hwateng pone ma thi a shat bokin kumsang kha zakwa somkwa pariata adinani a he sumdong lian hi chaoyang shantou guangdonga apianga apa hi shenzhen lama sarkar longcholna a manager na amu awangin arwalin ain sonvi a Shenzhen University achangin kumsang kha zakwa somkwa pathum khan computer science a graduate ani anama sabir chu China Motion Telecom Development a pager tan software siamani a thakata dollar za somsari paruk alo chin heti hunlai China a hian mi za zelin computer pakhat zel introm ang anni lai ani a reilo titnu kumsang kha zakwa somkwa panga chawvela China tech industry na satakin athang zozuta ponima po in tech chang thu chu chorchang yen Sangka zakwa somkwa pariata Tencent adinta a tuna chuan China a mi hausa ber ni turin Jack Ma ale pela a hausak na hi dollar billion somsari pakhat point paruk ani to ani paruk na Facebook hi tun naya social lo tak company ani a ma se hengan social na le mingsiat na tikhian alar na le hlok na adan pha chuang lo sai pui ang mayin akal ngut mai ani Facebook yan khovel puma mangtu billion patni point pasari uses ania social media mangtu zongzonga 59% anni a khovel puma mishing 34.53% zet anni bok Coca-Cola le McDonald te chau lo chu khovel puma dar zawlama khaikhin puitur an omlawa ma se he company patni te hian Facebook sumlak lu an khan lo hle ani kumsang ni somni atop meu chuan alut na hi dollar billion zasari somsari parukani a khovel puma parukna ani Facebook din tupa Mark Zuckerberg hian kumsang ni som movie ama chanchin social network wangkhan alar pha hle a engtik lai puin mi ngai ven hlo ani to ani tun nai kumchawa social na le beina tam tak tok na sahle ma se asum lak lu ero apun bel zel thunga tun a hian a hausak na hi dollar billion za som pathum point pakwa vela chutani pangana Alphabet Google hi khovela website tlongun berani a Alphabet company sum dona liam ber pakhat ve mai ani a Alphabet lutzong hi dollar trillion pakhat point pakhat pariat zitani a company lar tak tak Waymo Verily Nest Google Fiber YouTube le adang tam tak te hi Alphabet ta ve kan ni a kumsang ni som ni chung khan mi pui tam zokin hun tam tak online naran man na wangin Alphabet hlok na apung na sa hle ani khovel mun shanga be ni en korta khin ni ma se chaktakin anding tlata adin chuak tu pani te po khovela mi hausa ber zinga antel phakani Sergey Brin hausak na hi dollar billion 96.1 ani a Larry Page hausak na dollar billion 99.1 ani thong Google chanchin hi kumsang khat zakwa sumkwa panga a Larry Page an Sergey Brin amu atangin a inchana heti lai hian Larry Page hi Stanford University a PhD zirlayani a Sergey Brin hi zirtu mek ani thong hunakal zela khovel chanchina sumdong inkop hlotling berpol ani chhauta ani Palina Saudi Aramco hi official chuan Saudi Arabian Oil Company ani a Saudi sarkar ne na inzom public oil company ani kumtam tak chung chu he petroleum company shul taka hian foreign company titan investment khar tatani a Masia chu kumsang ni sompakwa khan thak danglamin Saudi Aramco hian avoi khatnan initial public offering emo IPO anneya midangten an company share anlei ve theito tina ani he IPO masabera tang hian dollar billion somni panga point paruk zet anlalut ngala khovel chanchina IPO lian thamberani Saudi Aramco hlutna dik tak hi Saudi lal chung kwa neituni na neitamber anni wangle oil man ache chon renga wangin chhuachwa thiama har hle a nikhat leka company hlutna hi dollar billion telian adanglam theani Forbes te chutdana chuan Saudi Aramco hlutna hi dollar trillion 1.5 ni tura an ngai ni pathumna Amazon.com hi khovela e-commerce site lian berani a atira chuan online a lekha buzorna ani thina Mase settle a inkul company hi tuna chuan online a thil zorna zong le cloud computing lama malatu lian ber ani to ani ahlutna hi dollar trillion 1.63 vel zetani a khovela company hluper pathumna din pun an hawani Amazon CEO Jeff Bezos hian khovela mi hausa ber ni na din mun hunrei tak chunga chela
tun a hian a hausak na hi dollar billion za som kwa patni vela ngayani patni na Microsoft hi kumsomli panga liam ta a din to ani a tun thlengin khovela company hluber pola ala tel rengani he software company hi Bill Gates le Paul Allen te dinani a technology lama ma sona ro pui tak thlen tu an ni computer mail chat swan until siam Windows Microsoft Word le Excel ti vel kan shede uvek nge yang he company hlut na hi dollar trillion 1.68 a chutani a adin chuak tu po khovela mi house ber porani Bill Gates hausak na hi dollar billion 130.1 verani a khovela mi house palina ani mekani kumsomni pasari zet anupui Melinda Gates nen anin nei nu a tun nai mai khan anin chenfel thu an puang duna Melinda Gates po hi khovela me setil ti theiber polani pakhatna Apple hi khovela company hluberani a an company hian technology danglambik anneya luxury items man to tak tam tham takin an shal hum theyani an computers phones tablet le software te khovel pumpuya alar hle a heng ti awang hian Apple thut na hi dollar trillion pani panga zetani Shileng kara khovel mi pui tam tak sumdin mun boy ma se Apple ngai na tu te ero an nging chuang lo poisa an lak lu bel rengani Apple CEO Tim Cook hi Apple din chuak tu ani lawa wangin a hausak na hi dollar billion 1.5 ani a atlem chuang lo hle Apple hi malam panin akal zel ti alang chang hle poka Tim Cook po a hausak bel zel don ti na ani ole khang te kha khovela company hluzwal som te chu ani a kan sui tak te zinga khan khoi company nge nakina la hluber thura ingai comment lama lo soi vela i chan den an chat ve theina turin i share ke don ya